Fil-Matim Xandra waqt il-programm TX juru s-sitwazzjoni inkwetanti ħafna li jansab fiha il-bini tal-kavallerija tal-Pulizija. L-istalla u l-bini huma infestati bi ġrieden kbar li fil-Matim Xandra jidhru jitilgħu mal-arbli li hemm barra u jidħlu f'binijiet fil-kavallerija. TX irrapporta li kien hemm pulizija li saħansitra spiċċaw l-isptar kawża ta' kdim minn Berawt. Anke residenti li qogħdu ħdejn il-kavallerija fil-Marsa kemm il-darba nfurmaw lill-awtoritajiet konċernati. Il-Matim Xandra juru wkoll talqa kbira fil-kmamar li jridu jużaw il-pulizija nfushom, evidenti l-konsenturi fil-ħitan, xorok maqsuma u strutturi tal-injam biex jinżammu soqfa milli jaqgħu. Anke s-sistema tal-elettriku hija perikoluża bi switches antiki u wires mikxufin. L-aktar filmati xokkanti iżda kienu dawk ta' żewġ tiżwiemel irtirati, wieħed minnhom saħansitra bil-kemm jiflaħ joqgħod fuq saqajh. TX irrapporta wkoll li hemm żwiemel bitwiefer twal iż-żejjed u oħrajn li bil-kemm jistgħu jieklu minħabba li snienhom ma ġewx illimati.